Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алamy каналынын катталуучулары. Бүгүн 17 декабрь 2021 жыл сиздерге арашан кочкорлору сатылат экен, ошолорду тартып көргөзмөкчүмүн достор. Сиздер видеодон алыстабай, видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Мен кочкорлорду полный көргөзөйүн, кулагы канча, бою кандай, канча тиш чекеден тартып көргөзөм достор. Сиздер видеону түрдүрбөй көрүңүздөр, четтен баштап. Баары арашан кочкорлор. Кочкор козулар дагы бар. 4-5 айлык, 6-7 айлыктар. Баары арашан. Так, боюн өлчөйбүз мына. Жерге тийгизиңиз. Тийген жок. Ана тийди. 97, 96. 96. Жакшы бою 96 экен. И смотри. Мордасын көргөзөйүн. Тиштерини. 2 тиш. Глазы. 2 тиш. Кулагыныч. Так. 2 тиш. 20 сантиметр. Куйруктарыны көргөзөйүн. Буттары жоон экен. Кочкор керектер, караңыздар. 135. 4, да, 5. Онда болгон кочкор. Козу кочкор. Бля, худой просто, бля. Мордасы. Бул куутта жүрүптүр, рабочий же айтат, да? Куутта жүрүп чыгып келиптир азыр. Арыктап калыптыр да бул. Хорошо, второй покажем так. Так, мына ургаччы койлор, козулар аралаш бул жерде. Мунун баалары келишсе сатам дейт. Мына канча тиш, мына бооз экен, а? Это что? А вот это? Да. Ну это где-то, наверное, 5-6 лет. 5-6 жаш дейт. Мындай айланып келип тартайынчы. Күн чыкты. Мына козулар. Чоң койлор экен булар. Баары арашан. Жана кочкорлор, чоң кочкордун балдары мына шоколадный цветтерчи мыналарчы. Ошонун козулары. Кулактарына караңыздар, кулактарын. Ондай болгон койлор. Ва, карасы кайсы линия кара? Черный цвет есть же, который? Это 5-6 лет назад. Это от него черный надпись. Бара такой черный. Казакстандан. Казакстан Чуудан алып келгенсиз, да? Казакстан Чуудан келген. 5-6 жыл мурда келген койлор дейт ошо. Булар канчадан, мыналар канчадан сурайсыз? $1000. Вот этого года я. Мына быйылкы ургачы козулар. 2021 кулактар. Чоң койлор. Аралаш. Здесь сколько голов? А? 60 баш бар экен. Бул ургачы мына козу? 4 айлык. Геракль. 4 айлык козу. А мына кой. Бунус. Вот это рядом. Это этого года ярочка.
Быйылкы. Мына. Беркisi быйылкы мына. Бул 4 айлык экен мына козу. Мына куйруктары. Мындай болгон койлор. Караңыздар. Номерини, хозяин номерин телефон экранга калтырам. Чалып сурай бересиздер баарын четтен. Кайсы канча сүрөттөрүн жиберет өзү. Мындай болгон койлор. Аралаш. Мына куйруктары. Баары ургачы буякта. Жана кочкорлор тартып көргөзгөнбүз. Булар эми ургачылар. Бул кочкор бекен? Кочкор да? 4 ай да. Геракл. Бир 4 айлык кочкор Геракл. Ат коюлуп тур, августта төрөлүп тур. Тоолуп тур. Кулагы 20дан жогорумун точно. Мына. Августагы козу. Окуп берем. Мынакей. 21. Почти 22. Почти 22. Кулагы эле. Кочкор. Так. 75, а? Ой, 75. Мына козлар. О, канча тиш кой? Это где-то 4-5 лет. 4-5 жаш экен. О да кочкор экен, а? Жакшы. Стадии. Так, бул да рабочий дейт. Поэтому худой. Койлорго чуркап жүрүптүр. Ошон үчүн арыктап калыптыр бул. Жүндөрүнү караңыздар, бардык кылкан. Шотка. 6 конкрет. Мынакей куйруктары. Боюн өлчөйүк да сразу. Худой. Линия Кораблевский и Тимуровский дейт. Бардыгы бар экен бул жерде. Мынакей жерге тийгизиңиз. Мына тийди. Так, бул 92. Кичинерээк экен аркадан. 92. Кулагын өлчөп коюңуз сразу. Так, бул 19-18. 19. 19 экен бул кулагы. Бул канча тиш? Он тоже 4 зуба уже, да? 4 тиш экен, а? 4 тиш. 2 жаш болуп калат. Метр 45. 4. 1 метр 45 сантиметр. 44. Так. 3-cü koçkor. Bunun klişkası ne bunun? Borza ya? Mınakey borza. Mınaka çıkayık da. Siz şöyle ayağını jara kılıp başını. Жүнүнү караңыздар, жүнүнү. Мынакей, шотка. Аяк жактарда кылканы аз. Жок эмес бар, бирок аз да. Так, метр кайгында. Рулетка. Так, вот тут сюда борзый. Так, жерге тийди.
95. Не, подожди, это не то. Не то? Он больше. Так. Bu jerge tigisiniz. Bunlarga jerge tiydi. 95. Жақсы. Как я его мерил? 98, 99. Құлағыны. Уш. Ухо тоже. Покажем. Жиырма бир. 21. Тишине кіргізейік. Сильный такой. Екі тишпе? Нет, у него уже 4 вылезли. 4 тиш Ну, уже только вылазит. Но он Чего? мартовский. Вот у них бывает, короче, когда 1,5 года вылазит 4 зуба. Он мартовский, он у меня родился. Мартта түрі өліп тұр. 2020 же, да, этот? Да. 2020 жылы. Мартта түрілген. Так, онаки. 47. Метр 47. Метр 47. Етет бұл. Құйрықтары. Асылған емес, тік тұрады құйрық. Жақсы. Мынаке достар, ең чоңы шықты. Чоң қошқар. Бұның примерно весі қанша екен? Вес. Короче, когда жирный был, он 183 килограмм был. Весной. Жазында Похудел. ең семіз уағында 183 килограмм шығып тұр бұл. Так, бұның жашы қандай екен, а? 4,5 года. В мае 4 года. 4,5 жаш екен бұл. Бұның бойын өлчек сразу. О, жүндерін ораңыздар ма? Щетка. Шотка. Так. Жерге тиді. Стой, Буцефал. Так. Жерге тиді мына. Метр 5, 6 даже. Метр 5, даже 6. да. Жақсы. Құлағына. Вот такие кучкары. Слушай, 22, 23 у меня. 22, 23. Ага. Жиырма үч сантиметр. Духу жетпейді ғой, братан. Соғып отыр. Так. Күш жетпейді, а? Буқа келді, буқа. Так. Так, қанша зуб? 6 лет. 6 тиш. Көрмеді. Болды. 6 тиш. Тихо. Буцефал. Стой. Ya can koyalım. Alt çeken de. 6 tiş. Скоро 4,5 года ему. 4,5 yaş. Uzun ölçek. Смотри, что ты снимаешь, видишь, пришли сами. Ya вот. Azıcık da kozlar da keldi azlar. Tartağız. Sen onu yan tarafına. Evet. Koyuyoruz. Oldu bir o. 1.60. 50 почти. 1.60 mı? 1.60. Это его ж не внуки получают. Ивошни внуки дейді, а? Oldu, кіргізеріз. Фигурасы. Құйрықтары. Жақсы.
Az мына козуларды да тартып көргөзөбүз мына. Козу кочкорлор. Мынаке козу кочкорлор. Булар канча айлыктар? Сколько месяцев? Один там. Да, 4 месяца. Вот. Ол 4 айлык экен. Вот 4 этому айлык. 4,5. Ол 4,5 айлык. 4 айлык. Вот этому 6, Козу 7 коч. где-то. 7-8 айлык экен о чоңдору. Козу кочкорлор. Барды кызыл мына чөткий. Мына жакта бирөө жүрөбү? Сейчас от того. Бул канча мына? Ургатчы маткалар уже чыгып кетиптир. Далага. Мына бир тууган кой калыптыр бакта, жаңы тууган. Арашан койлор. Азында сурайбыз канча экен. Так, мына козу кочкорлор. Буларды канчадан дейсиз, а? Алса кетип калдыбы? Так, мына. Арасында бирөө чоң экен, а? Канча айлык ошол чоң мына? Штука доллар. $1000 дейт мына. 8 айлык кочкор, а, бул? Вон тому где-то мартовский. 2021 март. Где-то 8 ай. 10 месяцев получается, да? 9-10 айлык болуп калат, а? Караңыздар. Кулактары 20дан жогору. Ну, он видишь, этот цвет. Мына жакшы кочкор болот, а? Смотри, какой. Лучше смотри. Бул да. 6-7 Мына шоколадный цвет. Анан мына жакшы болот экен. А вот это смотри. Уши смотри. Достор, булардын ценасын, хозяин номерин жазып коем экранга. Чалып сурайсыздар. Полный. Мынаке. Кулактар баары 20дан жогору. Секрет кылдык, а? Мынаке, бул 8-9 айлык кочкорлор. Муну өлчөп көрөбүз. Жүндөрүнү караңыздар. Бул өсөт да дагы, бул, а? 8-9 айлык козу кочкор. Корккондон пас болуп туруп алды го. Узбугайт. Мынаке. Бою 78. Кулагына. Кулагы. Кулагы 18. Бул иши чоңоет. Тегил 141. Şeyriklerini görgözeyim. Mınaке koy vereyim. Kuyruğu çötük. Şunday koçkorlar bari koçkor. Muna jerde biri tajikский гисар, карасы. А мына koçkor болса, булар канча тиштер булат? Сколько зуб? Это 4 зуба. Вот это 4 зуб, да? 2. 2 тиш экен, кара. А бул 4 тиш. Бул koçkor мо чоң koçkorдун баласы, Это чоң. метровый. Boyu 1 metre ekan. Boyu 1 metr. Ufa. Kulağıç.
Құлағын өлчетіп екен. Где-то. Жоқ, өлчетпейді. Где-то бір 20, да? А? Мына екі қошқар. Бұл жерде 1, 2. Вот это вот, он, короче, болел, тоже худоватый. У него, видишь, вот это вот, сейчас прошла, вот здесь вот, как он называется? Тамағы. Болезнь, да. Тамағы орып тұр. Так, курдюк, Бардығы жайды екен. шерсть, как этот. 2 түш, 4 түш. Бардың ценаларыны, номерін жазам, полный сөйлесесіздер. Қымбат қошқарлар. Например, мына ең чоң қанша сұрайсыз ба? 10 $10,000. Қараңыз. 1-5 бойы. Бұл жерде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 қошқар, а? Общий 15 қошқар. Арасында бір гигант жүреді. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарияда қалдырасыздар.